عبدالسلام سلیمان هاوڵاتیەکە چەندین جاران قەستا ڕێبەبەریە ڕاگەستنامە دووهۆکۆمی سلکریە ژبووی دەرێخستنە کارتا نیشتیمانی بەلێتانە ناوێ خێزاناوی لە هەردوو ڕێبەبەریان نەهاتیە و دەبێژنێ ساڵا ژودایبوونێ نینە و نەچار بوویە بێتن vê kartê li dûkê durust biket belêjê dê te xwastin ku her lê mîsil durust biketin. مثل از فرق المبيلي قدام تا وديننا سند ولاده يا خيزانا من مدد موالي شيستا وقت هم بمني بشين قدام تا وديننا بيان ولادننا سند بين سند ولاده از يادي ما veri جيت بيجن نوفيل verيننا ها همانينا ايك دخل بيجا veri جامعه لو قدي ريكا قدانا برمي قدي تشي محكمة مثل كتابك كده بمشيكن دوشي با محكمة مثل اگر چه نکردی مشکل است هم مواطنیم خودی هم با 6 روز از پی باز تیموچم و 7 جور 8 جور از تیموچم چما میزول تیموش قست دنوکه ده هاوڵاتی قەستا ڕێبەبەریە ڕاگەستنامەیەکیان ji بووی دەرێخستنە کارتا نیشتیمانی بەلێتاک و digeyîte destî demekî zor pê diçîtin ev rengekî zêdetirî 5 mehane behişta beşeka zûra hawlatiyan ev karta newergirtiye ڕاگەستنامە دووکێ jî egera dizîvirînît bo rêveberiya serekî li Bexda. Ev 5 saleş mehaseya 2016 dest pê diket, li mehaseya 2020 dawîtêtin. Îşkala gîrûbûnê li vê fetrê peyda bû. Ne bes li dev me, belkul hemî Iraqê. Em li serxet bûin me peywendî çendîn liwanên peywendîdar kiriye. Derket ku ew madê ev karta jî têde çêkirinê PVCya kerestî serekiyê wê ye, ku bêjne madalxame gelekî kêm bû. Neçar bi hikûmeta malbendî an kontrakta xwe gerêbesta xwe gel wê kompaniyê nûkete ve û hindek dîzayn û hindek merc û mumkin e bihayekê dîtir jî bidin yan hikûmeta malbendî pirêya wezareta navxwe malbendî pirêya rêveberiya giştiya regeznamê ku ew e layanê cebecêkirina vî projeyî ew prosesa çapkirinê bi xwe vebigirîtin. Tarîkefti 26 heyva 5 ew kesên mamelên xwe çêkirîn dê karta niştîmanî wergirin ku jimara wan dibîte 4393 kart. Hevdem amadekarî hatîne kirin ku ta mamelên heyva heşt el demekê nêzik kartên wan jî bigehin. Nijar Mihemed Kursat News Duhok.